Carbing Autonomous Council Deputy Chairman election chedan jok plot pen reti singhi ingkora trogang ding Deputy Chairman keman. Vota lang solong karbi serong thom tiripi ham phangching rumpet amai kipadopon. Hamren anong supi ni kep su selupie chia lang kilong le. Mati jong ni pai krei ni pen lang pitupo. Cardo, Mid Express along penili thare chesong tero number tang ton pen arjuik tham. Nomadi Constituency IMC Ritis inghi chedan jok plot pen inkora trok ang ding Deputy Chairman election ke hayalam mati jong ni pai krei ni Arni Chairman Horan Singh Bay Session Hall along pachetak pon. Ritis inghi chepate jok plot pen carbing long Autonomous Council Deputy Chairman election ke hayalam Chairman pen session along pachetak deda pijong akimi a Deputy Chairman apan poho si peng la pen mir abitung pajir pen Chairman CMEM la pen MEC atum kurang tu pajir session ke chari kimi senje apan Deputy Chairman akimi apan CEM tuliram rong hang pen chinglok EM la pen MEC atum hirjumi pajir rinti Arona ting pen ritis inghi Deputy Chairman anghoy ingni dam pen kiki kedamamo along kichok chela pen bidi sore nang pidunang jipusi session along alang ni kicheng si Deputy Chairman kiki alam the pachita Deputy Chairman election jut ko kapi adap kep apor pen parohini ra inkoresir kebang deng session ta padu thu Chairman Horan Singh B. Chiphem Pupen Akimia session along Karbi Alamathan Bang Apan Lokethan anong nam ki PG Apan Sika Inkora Troxira Tokbor Sirkep Highway Lakatangka panong si session along Chedon Sarpen Chiparay Adun tu Ningkan Suri Parohinira Trok Aningkan Pen Ningkan Kep Apartment CA Jia Putak Chingwai Sar Api Chiparay ang take session along Chipaklang West Carbing long district votalang sohawar along Karbi Serong tomati ripi hampang chingrumpet amai kepedopon labang soamai sarhabi apharla long Karbi Serong tomati ripi pen lindok bang surke batum chetong pen RC krung la pen RD dojot amai ingnipon Pinpur me kedamtang arni malom pen Karbi ang long arlo honghari pu anima men Kelarchi po alam kachihili sayhud votalang so sarhabi apharla long Karbi Serong thom Atiri pipen lindok bangsur kebatum mayalong kacheparay pon ke Karbi Serong thomatum pen chedondun de lapen ronghang amri lapen chinthong aradatum ke hongharia nimsi rimverji lapen amen kelarchi pu along chedondun de pusi cheparay pon athema purthe ke plang pen Karbi akhayatum ke hongharia nimsi kirim lapen kachelar along chedondun thekthei puta cheparay pon je kedamtang serong jonong ta batai thom dolo sita ladak ajak mondir kardom pen chenglok lapen kapre kardom matumna jok pena jok ladak Karbi dhorom mate Karbi honghari atuma phanke thagi aphansi alang tum ka bori la sila soposi nilitum kadokoi la ser hongthom hin pen mathalo je ladak rongkhang chinthong amri kedoan kethe geding tumpen ilitum ladak singwai nangi mate ilitum dak krung jingsai nai pula so me ke phake lahin lo Hamran rong supi suri hemtun atumke Hamran water supply scheme mate PHC alang aphansi choton prong PHC alang le kavelote Hamran rong supi ningrijo ningrihai lapuson non malom nikebak tolo Hamran aradatum PHC alang kelong le laso jok Hamran rong supi radatum pinang an kisung chichak nang lo Kachini do na tengke langke wana ingchina pum Hamran pen kilometer near Cape Andoji kahilo namalong long likang lemajok pon plin lo men kasalam patang pito ne da jok iroi sosi Hamran arada tum langka dure pen hangjuang hai anpin lo PHC saikhe tum lahaya puthak chihu chipud hot kaning je tengke lahaya langke wan aing china pum ke 1981 hot kasalam apot la sojok non ke langkar chagune ademsi ke onglo La sojok selam dedet heno dedet lupusi pachini lasi lahaya lang apipe lar thuthe pulote lapuson si heno bom jilang puta saikhe pen than main water supply scheme to mana horthate 5/12 2018 ke ki hogol landslide hol amlong na umnam
নিয়াৰ উমনাম LP স্কুল তাতে এটা আমাৰ প্ৰায় 60-80 ফিট বহল এটা লেণ্ডশ্লাইড হৈ গ'ল আৰু সেইটো লেণ্ডশ্লাইডটো প্ৰায় 60 ফুট তলত গুচি গৈছে কিন্তু আমাৰ পাইপলাইন আছিলে বহুত তলত হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি একেৰাহে এদিন JCB দি মাটি কাটি গোটেই চাং হাজি গোটেই লেণ্ডশ্লাইডটো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ডে কৰি আহিলোঁ কৰাৰ পিছত হঠাতে আকৌ ছেকেণ্ড ডে আমাৰ লেণ্ডশ্লাইড হৈ বস্তুটো আকৌ নষ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট ডে কি কৰিলোঁ আমি গোটেই পাইপখিনি আনি ইয়াতে ৱেল্ডিং কৰিলোঁ ৱেল্ডিং কৰি আকৌ নিজৰ তাত জেগাত বহুৱাইছোঁ চাং বনাইছোঁ এইখিনি সেইদিনাই হঠাতে হৈ পিনে আমাৰ ডিছৰাপশ্যনটো হৈ আছে আৰু ৱাটাৰ ছাপ্লাই আৰু সেইটো আমি একচুৱেলি DCকো ইনফৰ্মেশ্যন জনাইছোঁ পাব্লিচিটি অফিচতো জনাইছোঁ কিন্তু পাব্লিচিটি অফিচে মোক ফুটকল মই জনোৱা নাই ক'তো এনাউন্সমেণ্টটো দিয়া নাই তাৰপিছত একেৰাহে আমি কৰিব লগা হৈছে সেইটো কৰাৰ পিছতে কোনোবা জেগাত মানে হেৰি হৈ গৈছে কাৰণ এইটো হ'ল 1981ৰ স্কিম 1981ৰ স্কিম অলৰেডি তাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হওক গ্ৰেভিটি লাইনৰ ডিজাইন যিটো পিৰিয়ড থাকিব লাগে এইটো কেতিয়াবা ক্ৰছ কৰিছে সেইটো কাৰণে কি হয় আমাৰ জইণ্টবিলাক এতিয়া বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত জইণ্টবিলাক খুলি যায় মানে হেৰি হয় নে কম্প্ৰেছৰ হোৱাৰ পিছত কি হয় খুলি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিৰাট এটা প্ৰব্লেম হয় আৰু ফ্লেঞ্চবিলাক ফিট নহয় সঠিকমতে কাৰণ এইবিলাক হ'ল কি পুৰণা পাইপ মামৰ ধৰিছে কাৰণে একচুৱেলি ইয়াক সম্পূৰ্ণ ৰিপ্লেচ কৰিব পৰাকৈ হেৰি হ'ব লাগে এতিয়া আমি প্ৰায় 4-5টা পাইপ আমি কি কৈছোঁ নতুনকৈ ৰিপ্লেচ কৰিব লগা হৈছে ৰিপ্লেচ নকৰিলে উপায় নাই আকৌ ৰিপ্লেচ কৰিলেই নহ'ব ৱেল্ডিং কৰিব লগা হৈছে ছেকেণ্ড টাইম আমি য'ত এতিয়া হেৰিটো হৈছিল এতিয়া সেইটো আমি এটা লাইন ৰিএলাইনমেণ্ট কৰিব লাগিব ৰিএলাইনমেণ্ট নকৰিলে আমি আকৌ ভৱিষ্যতে আকৌ পানী এনেকুৱা হ'ব পাৰে Non ke kasalam an tang pamelo la simati jong ni pai kreni arni pen ke hamren arong supi aradatum lang long popusi SO pen perang ke aphan than pachini akinang sot pulote penap gari hum ni lang roi si adona don ke roi damasai tame dengji puta ningje thu Non malum so por phandi na pharma birta moington panik sene Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195. MS Viswas Motors Yamaha. Two-wheeler showroom near Hauraghat SBI ATM. Full-tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896955806 or 9954833491. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, telua kreng, Chitronola, Uktor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people thought Birtalong Wang Tulum. MEC Constituency 10 Pradhan Montri Ujjwala Scheme Pen Kilong LPG Gas Kirona Son Matijong Crazy Arni Mahamaya Constituency Arlo Dogmukalong ta LPG Agas Alangpong Akerap Pajirpon. Pradhan Montri Ujjwala Scheme Pen Kilong LPG Gas Oversight Matijong Crazy Arni Dogmuka along dihin kadurya bang pietumapan ronsi Akerap Pajirpusi Kat News along Birta Nangli. LPG gas alangpong keron asailong MEC Lunsing Teron RSS Prasarok Harsing Teron atum Chetong Dun. Matijong ni Pai Crazy Arni Anerlo por Pai Crehini Rachitima Porpen number 14 Langhin Constituency Arlo Konglong Pathar LP School along Indian Red Cross Society Karbienglong Aropen Chepatir Piponsi Misen Pen Jaipong Aradapan Asonson Aharmu Kera Pajerpon Pusi Kadnews Aperangki Robin Bepen Birta Nang Pale. Labangso Health Kim Kipadupon along Alhisar po Manpen Karbienglong Autonomous Council EM Konsing Rong Pichetong Dunsi Jaipong Lapen Langhin Kachilenga Tuwar Misen Pen Selampon Pupu Alam Hi Rat ang Nuklar Dapen Ningjetikang Lapen Langhin Medical Center Pen Dr. Elvin Tiso Atum Chetong Dunsi Misen Pen Labangso Asylong Chirap Chitudun Sarbang Ganangli Tumhanili Nang Pitekira Tahai Bon Sitame Lasso toar hedio, doktor ke bangnya toar bang nili cupin kat mana saralong pudamlo, pudam ajo ini sarbang, ani ingsamsi penengambong baladak pukia toar nang doni fan non bor ibumlo. Lasso a hospital ke pamia fan, dak doktor kibija fan, dawai duru jatijan appointment kelongja fan, nili already engineer domat tokelo, alang litung non tarli bomlo. IRCS Karbienglong Arop Pen Dunmai Pu Sitiram Dorji Kongchunbang Borsing Pangcho Klembang Pubang Pi Monsing Terang Jem Singnar Basanti Ingtipi Babu Teron Lapen Pinang Anatum Keklem Kinam Chipaduk Ponsi Rong Krepli Aradatum Kasu Arlong Piri Pen Ok Arlo Kisu Adawai Hehui Pipajer Ponsi Mesen Pen Saimo Pachun Ponlo Pini Midday Express Bertabang Kelapan Skangton Poniklo, Lain Bom the Cut News Channel, Domit Hekme, Kurang 2.